Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Mutarama TV. Twizere ko mwaramutse neza, natwe twaramutse neza cyane rwose. Mutubwire uko mwaramutse nuko mumerewe mu mwanya w'ibitekerezo by'umwariko muri commentaire. Hanyuma rero munanyemene bagezeho amakuru azindutse muri kino gitondo cyo kwa gatanu ku itariki ya 11 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka wa 2025, aho tugiye kurebera hamwe amakuru azindutse avugwa. Muranyemerera muri aya makuru rero rwose mbabwire yuko hakomeje kuvugwa amakuru atari meza. Na makuru navuga yuko akomeje kugenda sirikare hirya no hino, nubwo nta cyari cyamenyekana neza cyaba cyabiteye. Witwa Wiringoma asanzwe ari umuvugizi w'umutwe wa M23 ku rwego rwa gisirikare. Uyu nguyu rero bikaba bikomeje kuvugwa yuko yaba yaratabaye muri yombi n'umuyobozi wabo mu bya gisirikare General nk'uko bisanzwe bizwi nyine General Makenga nk'uko byamaze gutangazwa. Aya ni amakuru akomeje kugenda agaruka n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho kugeza magingo aya ngaya amakuru dufite rwose avuga yuko imbere muri uyu mutwe ibintu bitaba byifashe neza, haba hakomeje kugenda hagaragara icyuka kitari cyiza cyangwa se indyane nk'uko bigaragara. Hari benshi bakomeje kubishingira ku buryo imitegurire y'urugamba ikomeje kugenda imera nabi, mu gihe nyamara kugeza magingo aya ngaya babona yuko bashobora gusumbirizwa isaha iyo ari yose, ndetse bakaba bakamburwa ibice byose bamaze kugenda bafata. Kwikubitiro hari bamwe bakomeje kunenga imitegurire y'imirwanire yabo kugeza magingo aya ngaya, aho bamwe bavuga yuko atari ibintu byumvikana ndetse bitanakwiye yuko abasirikare bagera ku 60,000 bose by'umwihariko bashobora kuba bakorezwa mu gice kimwe ngo bagiye kurwanirayo. Bakavuga yuko uko gutegura urugamba byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Hari bamwe bavuga yuko rero iryo tegeko ryaba ryaratanzwe n'uyu Wiringoma, ariko kugeza magingo aya ngaya nta kiramenyekana cyanyaki. Cyakora amakuru akomeje kugenda aturuka imbere kuri uyu mutwe avuga yuko uyu mugabo amaze iminsi ataboneka, ndetse rwose ngo yaramaze gutabwa muri yombi ku itegeko ry'umuyobozi wabo cyangwa se umugaba mukuru w'igisirikare cyabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma kandi andi makuru akomeje kugenda avugwa nuko uwitwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rwose ngo akomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byo kubaka igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kongera kubaka icyizere mu basirikare ndetse no kubagarurira icyizere, kubagarurira akanyamuneza ndetse no gukorana imbaraga n'umurava. Akomeje kubanyanyagizamwo amafaranga mu buryo buteye ubwoba, ku buryo kugeza magingo aya ngaya abasoda bari ko barinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba bari ko baramwenyura. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bikomeje kugaragara yongeye guca amarenga, avuga yuko uko byagenda kose intambara y'u Burundi n'u Rwanda ishoboka, ndetse yongera gushimangira yuko mu gihe byaba ngombwa u Burundi bushobora kwinjira mu ntambara. Cyakora yavuze yuko kugeza ubu imipaka y'u Burundi by'umwihariko ibashije kuba yacungwa neza, ndetse avuga yuko mu gihe hari ibindi byahinduka n'ubundi bishobora kubera bibi ababa batumye ibintu bihinduka. Yavuze yuko bakomeza kugerageza n'ubundi gushakira amahoro n'ituze uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'abaturanyi ndetse n'abavandimwe, ariko kugeza magingo aya ngaya ashimangira yuko ikibaraje inshinga ari ugukomeza kubaka Burundi ndetse n'iterambere. N'andi makuru akomeje kugenda avugwa, mu nyemerere tuyagarukeyo ndetse tunayitseho muri kino gitondo. Reka nizere ko mwaramutse neza kandi mbifurije kuramuka neza rwose, mbifurije kuramukana amahoro y'Imana, mbifurije ibihe byiza, mbifurije gukomeza kumererwa neza kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, by'umwihariko baba abari hano nyine mu Burundi, abariko baradukurikira canke bariko baratwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye. Mwese ndabifuriza ibihe byiza ndetse ndanabifuriza kumererwa neza cyane. Abariko baradukurikira baherereye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi canke ku mugwa mukuru wa ubudandaji, abari Gitega ku mugwa mukuru wa politike, abari no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abariko baradukurikira by'umwihariko bari mu yandi makayisiye mu maprovince, ndetse by'umwihariko ndabifuriza gatondo keza cyane, ndabifuriza guhaha mu karonka kandi Rurema akomeze abajye imbere. Abari mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi ndabifuriza ibihe byiza cyane.
abari bwota amasi mu bihugu bya kure ku migabane imwe n'imwe iri mu isi ndabifuriza ibi byiza, mbasabe abantu mwadukurikiranaga ku Karabo TV mbabwire ko twimuriye ibikorwa byacu hano, urashobora kudukurikira cyangwa urashobora kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bugezweho, ubundi ibintu bikarushaho kuba byogenda neza, ibintu bikarushaho kuba byamera neza cyane. Munyemerere rero by'umwihariko turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa muri kano kanya. Reka nkubwire ngo ariko niba utameze neza by'umwihariko komera kandi wihangane, nkubwire ngo uyu mwanya niba ibintu bitameze neza ejo birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Nyemera rero n'ubundi turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se amwe makuru akomeje kugenda atangazwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru ya mbere nifuza kugarukaho nuko Generali Major Evariste Ndayishimiye yongeye guhishura by'umwihariko mu nama ikomeye cyane yabereye i Burundi nyine ku biro by'umukuru w'igihugu nyine cyangwa se mu Kigobe ku biro kwa Ndare Rushatsi, yongeye gushimangira ko umutekano w'igihugu cy'u Burundi woba umeze neza cyane, ashimangira yuko imipaka by'umwihariko cyangwa imbibi zirahuza Burundi n'ibindi bihugu bimwe na bimwe bakeka yuko nyine bitoba bitekanye naho hameze neza. Ayongeye gushimangira nk'uko bigaragara, avuga yuko Burundi bwamaze kubaka uburyo bugezweho, Burundi kandi ngo bwamaze kuzana ibikoresho mu buryo rero bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo bugezeho bugendanye no gucunga umutekano, cyane cyane ibikorerwa ku mipaka cyangwa se n'ibikoresho bishobora kuba byatahura umwanzi. Avuga yuko ibyo byose byamaze no gutozwa, bamaze no gutoza abasirikari b'Abarundi mu kubikoresha. Yanakomoje kandi ku mwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu nyine cy'u Burundi, ashimangira ko intambara by'umwihariko ishoboka, ariko kandi anavuga yuko yaba ari mbi cyane, ari nayo mpamvu ikwiriye kwirindwa. Ibaye kandi mu gihe abasesenguzi nabo bavuga yuko Burundi by'umwihariko n'u Rwanda byaba bimeze nka Korea ya ruguru ndetse n'iy'epfo, ariko avuga yuko uko byagenda kose ikirajwe inshinga ari ugukomeza kwirinda uwo mwuka mubi. Evariste Ndayishimiye muri iyi nama yahuje n'abandi bategetsi batandukanye mu bigendanye n'umutekano, harimo kandi by'umwihariko umushikiranganji w'iterambere rusange ndetse n'umutekano nk'uko bigaragara Martin Niteretse, harimo kandi umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi General Prime Niyongabo, harimo umushikiranganji wa mbere nk'uko byama biboneka nyine General Gervais Ndirakobuca, n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nk'uko biboneka mu nzego z'igipolisi ndetse n'igendereza ry'u Burundi. Bumvikanye by'umwihariko bashimira u Burundi cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuba yarakomeje gushyira imbaraga mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ndetse atibagiwe n'umutekano. Yanakomoje kandi kuri ko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga yuko u Burundi bwamaze kuzibira ibice bya Uvira byanze bikunze. Avuga yuko mbere yuko bazibira Uvira cange bashaka umutekano uhamye muri Uvira ku ikubitiro, ikintu cya mbere babanjije kwita ari imipaka ihuza izo mpande zombi. Yavuze yuko FDNB rero ikomeje gushaka amahoro n'ituze ndetse no kugarura abaturage barahunze kubera ibibazo bigendanye n'umutekano mukeya. Avuga yuko nk'umuntu usanzwe ufite umunywanyi uri mu bibazo nta kindi yari gukora usibye kuba yamutabara ndetse akaba yamufasha nk'uko bigaragara. Icyakora ntiyavuze byinshi ku bikomeje gutegurwa ndetse n'ibikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Icyakora amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara yerekana uburyo ibintu bishobora kuba byazamba ndetse n'uburyo ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Avuga yuko ibintu bigiye kuba byahindura isura by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aha kandi hakomeje kugenda havugwa urugamba rukomeye cyane, mu gihe bivuga ko babacancuro rwose ngo bamaze kwisuganya ndetse ku munsi w'ejo habaye ama operation akomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo nyine muri Bukavu nk'uko bigaragara, mu gihe ingwano zaraturutse muri Nyangezi zimanuka muri za Bukavu, aho bivugwa yuko abo ku ruhande rw'uyu mutwe wa M baba barongeye guhura n'akaga gakomeye cyane. Amakuru kandi akomeje kugenda avugwa nuko icyuka kitari cyiza by'umwihariko ku ruhande rw'izi nyeshyamba, kuko kugeza magingo aya ngaya umwe mu bayobozi babo by'umwihariko byemezwa yuko yoba yaramaze gutabwa mu mvuto nk'uko bikomeje kugenda bivugwa ku itegeko, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa nubwo bitaremezwa neza ku itegeko ry'umwe mu bayobozi bakuru babo mu bya gisirikare General Makenga, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa nk'uko bikomeje kugenda
kugenda bitangazwa. Amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara ubona yuko yamaze kugenda yemezwa nuko bivugwa yuko haba habaye ugusubiranamwo mu bakuru ba M23 aho Wiringoma atariko araboneka igoma. Amakuru akaba avuga yuko afunzwe yagirizwa guhemukira uyu muhari. Hari n'abandi bakomeje kugenda bavuga yuko yaba arimwo arazira ibigendanye no gutegura urugamba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, nk'uko amakuru akomeje kugenda by'umwihariko abitangaza. Nk'uko kandi bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, hari benshi bakomeje kugenda bagaruka ku bigendanye no gutegura urugamba, aho muri Kivu y'Amajyepfo hararungitswe ingabo zishika ku 60,000. Ibyatumye abantu benshi baza kwibaza ku mitegurire y'uru rugamba, maze bakavuga yuko ibi ngibi ari ugusamara mu buryo bukomeye cyane. Bakavuga yuko kandi ari bimwe mu bya byarateguwe n'uyu mugabo nyine, akaba ariyo mpamvu yaba yarafunzwe. Icyakora nk'uko ndimo ndabivuga, nta tangazo riri official ryamaze kugenda rishyirwa ahagaragara ryemeza neza yuko koko uyu mugabo yaba afunzwe cyangwa ari mu mvuto. Icyakora abenshi mu begereye ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga yuko yaba ari ingingo nziza, kuko by'umwihariko bavuga yuko muri uyu mutwe n'ubundi habakomeje kugenda haraba icyuka kitari cyiza. Hanyuma ku munsi w'ejo nanone harabonetse video ya bamwe mu basoda ba Tshisekedi wo muri FARDC ariko barajya ku mirongo y'imbere ku rugamba, bariko baranyanyagiza inote mu ntoki. Biboneka yuko ngo baba barahawe agahembo keza kandi gatubutse. Aha umwe yarumvikanye avuga yuko bariko barajya ku rugamba bishimye, barafise akanyamuneza. Hari imwe mu nkuru ikomeje kugenda isohoka muri kano kanya nifuza ko dusorezaho. Perezida Tshisekedi bivugwa ko yaba arimwo arahemba ingabo ziwe neza, by'umwihariko ngo baranezerewe cyane no guhinyanyura igisirikare nk'uko biboneka. Ingabo za FARDC ndetse n'abazarendo leta ya EDC by'umwihariko yabasutsemo icyitwa ifaranga, kubera ibyiza rero baramaze iminsi barakorana na FDNB, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi. Ariko bahawe by'umwihariko itegeko ko kizira kunywa rero inzoga, ahubwo ko n'ubundi bayakoresha ibindi kubera umunezero. Baragenda barayaha abanyagihugu nk'uko namanara bivuga canke nk'uko nabigarutseho. Ibintu uko bipanze rero muri Kivu y'Amajyepfo, Tshisekedi yarahinduye umukenyuro, kuko rero nyine abasirikari ba FARDC abaje muri Uvira ni ingabo zikunda igihugu zidasanzwe nyine, nk'uko by'umwihariko babita abene gihugu, barakunda igihugu nk'uko bigaragara. Abo basirikare baravuga by'umwihariko Iringara ndetse n'igiswahire gikeya cyane, barakuwe i Kinshasa ndetse no mu zindi ntara zitandukanye za kure. Ntaco rero bahuriye ko na ya FARDC yakoranaga by'umwihariko n'akarere ndetse na Joseph Kabila igihe bacaga nyine igisirikare ca RDC nk'uko bizuma bigaragara. Aya nayo makuru yamaze kugenda arashigwa ahabona nawe nyuma basesanguzi bavuga yuko ibintu bigiye guhindura isura. Bwana Tshisekedi ngo yabashaka guhindura ibintu byanze bikunze, ndetse akerekana neza yuko ko ari mwene Etienne Tshisekedi, ndetse akerekana neza yuko akomeje gufatanya na General Neva nawe wahinduye ibintu nga mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke mu kanya turebera hamwe ku yandi akomeje kugenda aravugwa.